bar thla kan lo chuang kai le ta a voin hi September ni inrin ni a bazar thlir tu te chi bai ule US President Louis Donald Trump chuan US President ni le phot chuan a hmel ma te chu ta ni na tan tir ve to don ti a soi radio host social kai ve tak Glenn Beck chuan Trump chu kumsang ni le som Paruk Khan President ani chuan politics a hmel ma te chu tan ina khung don thu a soya mase President nuwa ti le silo chungchang soin sang ni le som Paruk Khan tan ina ka khungang itia President ni han ni ta chenga America rama hetiang kan tingai lo iti le sia kha khati dan tur digani donem ni hei tuna hian an ni chuan tan ina an khung mek si cha tan inai khung talo khai in chirem President ni le huna heng ho hi iman to ngem ti in na zota Trump chuan ka chan na chu du than tur dang ka nei lo a chan chu kan la kan ti tlatani ti in President ni chuan a khing puite manatum ti asoya President ni na le President office te hi ka za em a Biden a po kha ka President lai khan ka theina zong zong in ka beilo mase President a ani chuan min manatum ngal char mai ani diktak chuan Biden hi hetiang ti tur hian a fing tok lo ti ka hria a mase aman thu pe ka pe ni lo chuan hetiang hi ti the ani lo ama nge hian thu nei tu da a district tina judge te ruata min bei tur hian anin thurual vekani kala mungai mi lo mei chia pong suala te min puwa heng hi democrat so hian min bei nan hun le sum le pai sengin ma an lana sa hle ani heng ho hi miten ram hoi ril rupu mi hring an ni hi ti in na chang ani Donald Trump hi Joe Biden a sarkar chuan tuna hian thu boi lian pali an siam saka heng thu boi lian tham pali hnuai a hian thu boi chi sang sang som kwa le pakhat an siam sak meka heng zinga hian in thlan result ti dang lam tum na thu boi te adu thua sarkar le khapoi mo local very ngot wanga thu boi te puitling film star ka hupna na paisa pek thu boi te atela Trump hian thu boi an siam saka hian thiam lo na nei lo thu asoya politics an be na ni atia heng thu boi sang sang te hi nakum lama ko ta soi tur ani a heng thu boi a hian thiam lo chang vekin hremna na thei ang bera hrem ni vekta se Trump hi kungzaruk somli le pakhat lai tan in atang tur ani don ani heng thu boi ba ka hian Georgia state a thu boi chi sang sang som pathum pek bel le ani a hemi ne na bel phei chuan thiam lo achana hremna na bera an hrem chuan Trump hian tanina kumza sari som pasari zet hun amana ngai dona tuna kum som sari le pasari upa ani mekani Trump hian heng thu boi hian thiam lo changpo ni se hremna na ber pe kani arin omlova thiam lo achang ani po in president achu thailo pha don lova thlantin ani thailo pha don chong bok lo ani Trump hian US President Joe Biden chu thu boi sang sang ani meka hian amazing hlap tu berani ti asoi war hlea asoi hi adik na chena oma athu boi nei zong hi US President in a road official te siam sakani a tu boi somli le pali hi US Sarkar Justice Department a Special Counsel Jack Smith a siamani a tu boi somthum le pali dangchu Manhattan District Attorney Alvin Bragg a putlu ani thunga tu boi dang som pathum chu Fulton County Georgia a District Attorney Fani Willis siam ani bokani Trump pan kala mu mi lo me chepakhat pong suala minpu ati hi thuziak mi e Jean Carroll ani a henu hian sang khazakwa somkwa chawkhan New York a Trump hian pong sual ni in na puwa kumin kumtir khan he thu boi hi soyani to a nakuma soinon le ani dona Trump hi he thu boi a hian dollar makta duai nga choi theidin huna ading mekani tunkan ni ngani khan Trump hi Georgia a thu boi ane wangin Atlanta jail a avain lana heta hian tang te thla an lak sak thin angin a thla maksot lakani a US President zinga maksot nei masaberani Atlanta jail a hian bel bon ziakin dollar nuai ni apea kota athu boi soyani ngak turin chuale ngalani a Georgia hian kumsang ni US President in thang result khoi ching pena tuma wanga thu boi siam sak ania Trump hi thanga chunga voili man ani na ni a mase police ten thu boi an zia lu wanga atha an lak sak voi khatna ania America rama milar police ten thu boi an zia lu saklaya thala maksot nei langsar zual zinga atelta a Frank Sinatra Al Capone le Dr. Martin Luther King Jr. tenen
Donald Trump hi huang khata anom tani hetiang thil la thlen hnu hian kumsang ni le som ni pakhat January thlan hnu a voi khat nan Twitter ni thin X a Donald Trump hian thil la post vele ta a post masak ber chu horop pui vekin election interference never surrender ti ani Atlanta jail a hian Trump hi minute som ni vela oma pon lama ama trantu mi som rual vela nom boka jail ho tu ten an chin chia dan chuan Trump hi mingau mi pa fitruk le in chi thuma sang keji som ko pasari arit sambuang le mit mudum pol ani a jail ta number chu P01135809 ani Donald Trump hian Georgia state a hian Joe Biden chu vote sing khat sang ni tling lo dewin a hne lova hi Trump hian a pom lova vote ti ching pen niarin thu a soya official te chu chaklo na tura mala tuwa apua hemi wangiana ma le ama tantu mi som pariat te chu thu boi siam sak ani tani Trump hian kumsang ni in thlan puya election official pakhat chu phone manga bia in ama tantulam vote sing khat sang khat jasari somriat mu sak turin a hril ti hriat chua ania tuna hian ko ta an pu na chi som pathum hi adik lo ti in an hial fi thlame kani heti la hian Atlanta jaila police ten athlan lak sak chu Donald Trump hian mangtang kain he thalak mang hian in thlan campaign fund dollar makta doi sari le point pakhat a tuak nga der an ti US President Louis Trump amak sot chuan na no ti sa le thil danga nem kai te chu an thal na sa le a Georgia state tu nei tu te kuta awa in lan hnu darkar som ni le pali chung hian a campaign fana dollar makta doi li le point pakhat pariat a mu chuaka President chu le tumna campaign fund atuak na ni khat thil thuwa suma mu nember tumani antia Capitol boina wanga thu boy siam sakani atanga Georgia tanina in pek hnu darkar somni le palichung ka thum chung hian Trump hian campaign fund tan dollar makta duai somni don tuak nga to antiani bazari lo thira wangin kan lome Laptop here to here.